الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما رحمان الرحيم بناب خدای عالمه محقق خدا جل جلاله رحمت پیغمبر خود کرد ملائکت خدا جیجر دعا دکن ای ایگو ایمان به خدا و رسوله آمینه وینجب تسلیمیت که مزنجر صلاة و سلام علی بینن صلاة و سلام نصر تبه یا رسول خدا سلام لتبه ای حتیجة الكبرى سلام لتبه ای علی مرتضى سلام لتبه ای فاطمة هر سال وقتا قدمی دهی مها محرمه اصحاب کربلا اجبیرا مناچن چاگو انسان ده هر عصر زمانی ده کتنه نوا تاریتیا جهالته و ظلم لئے دورا خواکرنه خدای عالمه دعا دوراده نبی و رسولی خوشامدنه جبوی هدایت انسان و تاریتیا ظلم هرینن چاگو حضرت ابراهیم لبر نمرود سرهردا حضرت موسی لبر فرعون سرهردا و تخت وان ظالم اشکاندن köşk و sarayı van خراب کرن به اذن خدا به aynı şekli Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem ji دوی devrago insan dınava tarihtiya cehalet edebun و jbutara secde dibun و evladı kız bisagiti kısne bine arde hatta bu Khudaya alemi ve Resul olarak şam ji tamam insanlara jiboy hatri go tarihiya zulme hirine و nura İslam bine bir mücadele şekli daha var ki değerli bacılarım. Evet, bu mücadele insanın sonuç itibariyle fani olan ömrünü ebedileştirir. İnsanı Rabbinin rızasına kavuşturur. Cennetlerde ulvi makamlara çıkartır. İşte bu mücadele şekli hakimiyeti, hükümranlığı sadece Allah'ın kanunlarını tahsis etmektir. Vakıflar Cemiyeti olarak her sene Aşura programını farklı temalarla işliyoruz. Bu sene de programımızın yiğitlik ve toplumsal sorumluluk Hazreti Hüseyin'in mesajını tüm nesillere aktarmak amacıyla bir program düzenledik. Bu programa büyük ilgi var. Bu ilgiden dolayı bütün halkımıza teşekkür ediyoruz. Allah hepinizden razı olsun.